برنامج ديني نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإطاعة والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puasin sanglit iban pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat pa Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na inahli kalwarga niya iban na sin mga kasahabatan niya iban na sin hisyu inmiya magad kanila pakarayawan sa hinggarumatong inadlaw kiyama. Mga jamaah muslimin kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pataptapon na to din pagmabuga na to pamahasut ci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sarta yawtod kita niyo mikimatay bat malingkan ingkiaunan na to halikusan sinagam Islam ajumlahan sinagam Islam labi aula ayaw tod kita niyo in mikimatay wat malingkan nati mus na to katan in mga kawajiban na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw ini adlaw liagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na sin mga kasahabatan niya. Amin adlaw dunhaon hipaus-us sin Tuhan na Rabbul Alamin. In adlaw ini dunhaon laggoon sabbuton in Tuhan na to atawa kaning man sin Tuhan na Rabbul Alamin amunin adlaw Jum'ah. Mura-murahan bang man ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala katan pardusahan na to. Iwan bang mayan makalamod kita niyo ha mga tumpukan. Haadlaw kiyama amin magdapa-dapa sing karayawan at tawakan kasanyangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. In mahulin yung mga mas na imanghud sin ako haram Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian hikatukba sin ako kanyo adlaw ini atapik hisyo na mayan in maiban halom sin sulga sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Piniko in topic ini hakarna mataod dahin ha mga manusia imaangan-angan amuin makapaglundang panon
Iban sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan ning kiaunan nila. Wala nila pabakas kita in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nila pabakas. Kaya masahan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aon dain ha mga tumpukan mga manusia amin imaangan-angan inbang man in sila makapaglundang panunday ban sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namo pa kay sabing biakato tanin di umangan-angan in makapaglundang panuniban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito hadlaw mahuli. Walau pun yung mga kasahabatan ridwanallahi alaihim asal pia panginduaan nila Allah subhanahu wa ta'ala, asal pia pangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, inbang mayan in pag-agad-agad nila iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun hadi hadunya sa gawa sambil dito hadlaw akhirah. Biasin di matong aun hambok usog wala na siyabot manginsin usog ini. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Aun hambok usog di matong mato para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pagyan niya, wallahi ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi. Sambil imian inambok sahabat ini, di ako lang na magpakatanam ya Rasulullah. Di ako lang na magkasawsabot ya Rasulullah. Bang ako rito haway, inhang kaadlaw ri ko pagkakitaan at tawakan di ko pagkasapo paningkahalan mo. Law sinhambok usog ini ya Rasulullah sapahan ko hangan sintuhan. Innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Bunalo na tudlong na labi kaw kalasahan ko rin hagin hawaparan ko. Wa ahabbu ilayya min ahli, iban labi kaw kalasahan ko rin ha mga family ko, tawakan din ha mga anak asawa ko. Wa ahabbu ilayya min waladi, mabut ya Rasulullah, labi pa inlasa ko kayo mo din sinha anak ko. Kanya Rasulullah, nabang ako rin dito haway, di ako magpakatanam. Di ko maingat himutangin parasahan ko. Sahingga pagkakitaan ko, in ikaw halong da karayawan at tawakan in ikaw kakitaan ko ya Rasulullah. Sambil imian hambok usog ini, bangkulong nga pagkatumtumaning kamatay, piwansing kamatay mo ya Rasulullah. Magpakaangan-angan ako long na bangkaw makasud na palom sin sulga. Tantuin ikaw lamurun ko sintuhan daing ha mga darajat sing kanabihan. In kabugaan ko ya Rasulullah, bangkaw makalamud na ha mga tumpukan sin mga kanabihan, amin di tanakaw kakitaan ya Rasulullah. Hari na ako makapaglundang panungiwi kaniban sin ikaw ya Rasulullah. O iting kabukan sin sahabi ini. Sarinin hadunya, anytime niya magkabisita yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi kaya zamanan ni Nabi. Anytime niya pagkakita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mawa sa mamisita yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawa na kita uning kahalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaun haway Nabi sallallahu alaihi wasallam sa inkabugaan niya, inkahanggawan niya, bang niya pagkatumtuman ing kamatay niya, iwan sing kamatay si Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin hilamod na sintuhanin Nabi dahin ha mga darajat sing kanabihan, amin long na di niya nakakitaan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni wala siya jawaban si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala siya siyambungan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala dan naglugay ni maugin Jibril alaihi salatu wassalam. Asupaya baitaan in usog ini amin nagmasusa, amin di niya na mara maglundang panunin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirah. Unin ayat ini. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Subhanallah. Sa roon doon ni maog magtinayat sintuhan na to Rabbul Alamin, jajawaban hambuk usog yaon masusa. Amin di niya namara maglundang panon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirah. Di matunin ayat. Unin ayat. Wa may yuti'illaha wa rasula. Hisyu in nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nagtaat pa Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang sila'y ni mapatay faulaika alladhina. Sila na ini mga manusia an'amallahu alaihim. Bihilan sila sinallahu ta'ala. Karayawan. Bihilan sila sinallahu ta'ala ni'mat adlaw akhirah. In sila'y ni ma'an nabiyin. Makalamod sila rin ha mga tumpukan sing kanabihan. Allahu Akbar. Was-siddiqin. Iwan makalamod sila ha mga tumpukan nagsasabunal patuhan. Was-syuhada'i ramikyan. Lamod sila rin ha mga tumpukan amuin napatay syahid. Was-salihin. Iwan lamod sila rin ha mga tumpukan nagmamarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paimiyan in Tuhan na Rabbul Alamin. Wahasuna ulaika rafiqa. Sila na yatto. In sarayaw-rayaw dahon maglundang panon dito hadlaw akhirah. Allahu Akbar. Hati niya mga katautay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. Aundain ha mga kasahabatan ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin imaangan-angan. Bangsa makadjari, di na sila mabutas amin kapaglundang panon na sadya sila. Iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun hadi hadunya sa kawa sambil din dito hadlaw akhirah. Nawangin manusia maraya siya makalamod. Dahil ha mga tumpukan amuin maraniya maglundang panon muna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway siya lumamod ha mga tao. Nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala ban nagtaat pa Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tingkunsi. Auno ning pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagtaat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia din hantang sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagtaat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malano iban masawa kato kaniyo in pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala fi'lu awamirihi wajtinabu nawahihi. Hinanguning katandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban layuan ing katangan diangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ing pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kahangaron bang uning baita niya iban hinangon bang uning piyasampay niya damikyan sulangon bang uning piyanglangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga tumpukan bihayat to nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sila tumapatay faulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Murah-murahan bang man kita ni makalamod ha mga tumpukan amin siyabot sin Tuhan na Rabbul Alamin halom sin Quran niya mahamuliyah. Subhanallah. Wayron dain ha mga manusia malingkan imaangan-angan siya in makapaglundang panon iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawala pa siya nawapat. Asal biyawaita niya ha ummat ini bang uno naman in aamalan amin bang kaamalan sin hambog manusia lamud siya rin ha mga manusia amin marani siya maglundang panon halom sin sulka sin mahasud si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok na rihay ni mga katay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam. Aammalan bang nato siya kaammalan insyaallah. Makalamod kita nyo rin ang mga tumpukan. Makapaglundang panon iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halom sin sulka niya. Inhi kaisan niya nasabot sin mga ulama. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam taj'aluka rafiqahu fil jannah. Subhanallah. Muassin na sabutta. Pagtaat pa Allah Ta'ala iwan pagtaat pa Rasul ni hambok din ang mga hinang.
mahinang palsawawan, makalamod kita rin ang mga tumpukan makapag-agad, iwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halong sin sulwa, inhi kamaruan niya long sin mga ulama, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati taj'aluka rafiqahu fil jannah. Inlasa mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manjarian tuan mahinang, amuin makapag-agad tud kamu, makapaglundang panun kamu, iwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halong sin sulwa niya. Sa suko sin malasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wairun in immabata iban sin malaas, bang yaundun kanila inlasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tantuin sila yan, makalamod sila rin ang mga tumpukan mara nila maglundang panunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasin di matong ahadith. In hadith ini kaya riwayat sin Imam Al-Bukhari, iban sin Imam Muslim din kan Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Longsin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aulong niya hambuk usog di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman sin pag-iyan niya ya Rasulullah, wa ya qaulong na Rasul sin Allah. Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Longsin usog ini ya Rasulullah, unulong niya inhi kapamu muhambuk usog, ahabba qauman, lima sana siya hambuk tumpukan, atawakan lima sana siya hambuk tao, walam yalhaq bihim, in mahuli wala na siya nakakan mga tao kialasahan niya. Ay bimakna wala na iabutan in mga tao kialasahan na miyuna na rin kanila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din ya Rasulullah, bang taurulun imaksud sin usugin ya Rasulullah, bangin tao kialasahan kuriha dunya kalas ipagbako ra ba siya dito hadlaw akhirat? Intawa min piuspus ko in paglasa ko kanyari hadunya, ipagbako ra ba siya dito hadlaw akhirat? In jawab kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Subhanallah. Al mar'u ma'a man ahab nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hambuk usog marani ang maglundang patun, intaw bakas kialasahan niya. Ay bimakna, bang intaw ini malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab sinlasa niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya butasan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirah. Nangkan suwayta puspuson in paglasa tapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo sa in paglasa suway labi in lasa tapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, daing ginhawa baranta labi in lasa taha Nabi sallallahu alaihi wasallam, daing ha artata labi in lasa tapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, daing ha anak asawata sabab in lasa tapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirah mahinang sabab makapaglundang panung kita iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halam sin sulwa niya. Subhanallah. Biya din hantang paglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya din ta maparagbos in paglasa taha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maparagbos ta in lasa taha Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon daha pangakadta hadiah akan niya. Iban doon daha panangkisi taha mga piyanglangan niya. Bantahinang im mga dia akan niya, iban liyayuan ta mga piyanglangan niya, maparagbos tayo lasa tapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambilin Allah subhanahu wa ta'ala dimihin pa permit kato tanyo katan. Sambil nagpamahalayak pa, in Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo katan, sa suko sin mabaya kalasahan sin Tuhan, suway na siya makadhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa suko sin manusia mabaya karidaan sin Tuhan, suway na siya makadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unin ayat yana suratu Al Imran. Harman sin mahasud ci mahatinggi Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ang sin Tuhan. Baytay sila ya Muhammad. Baytay mga ummat mo. Banging kaaunan nyo yan, maba kamu kalasahan sin Tuhan. Banging kaaunan nyo yan, malasa kamu patuhan. At awakan naggugulal kamu, ba't in kamu malasa patuhan. Baytay sila ya Muhammad, fattabi'uni, agad na kamu marikako. Agad na kamu marikako lang sin Nabi. Sa kaula-ula, inlasa sintuhan kato, iban sinlasa tapatuhan, dumagbus siya, dun ha pangagaritahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan in ibadat,
di siya taymaon sehingga rumagbusin dua parakala. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Matay sa din ibadat bang tumindo garwa parakala kahisa na suway aun ka ikhlas si manusia mag-ibadat inhi kamaruan niya suway siya magad habitikan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangin taon ka ikhlas mag-ibadat o sin ibadat niya wala miyagad biasin panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasin piya sampai sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tantutuan inya turit tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta sabab bukon na to agad dahil mga panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay bimakna maparagbusta inlasa tahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun ha panghagarita kaniya na bang kita malasa na matan pa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanto mahinang natutuan labayan in kita makapag-agad-agad iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halom sin sulka niya. Harukaing pa hadith riwayat day sab sin Imam Al-Bukhari iban sin Imam Muslim. Daykan Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Law sin Anas radhiyallahu anhu benar-benar tulong nin hambok usog iya suhunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin pangasubusin usog ini. In pangasubusin usog ini ha Nabi sallallahu alaihi wasallam bangku no ing kiamat. Ametin pangasubok. Kuno ing kiamat ametin pangasubusin usog ini ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insambong kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madza a'dadta laha. Ikolong niya na nga suko kunin adlaw kiamat uno inbak uno ing kiasad dia mo atawakan kiya tagama mo hapagdatong sinadlaw kiamat. Ang makato may tasadya na kaw umalok patuhan ang kan kaw mga nag-us-us na kunin adlaw kiamat. Insambong sinusog ini qala la syai'a. Long na wayroon ya Rasulullah. Wayroon lang na ya Rasulullah. Illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Malainkan long na ako na ini in usog nakalabbaw in lasaku fa Allah. Iwan pa rasul niya. Allahu Akbar. Amay tinagisin usog. Unin sambong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long na anta ma'a man ahbabta. In ikaw yan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta mo atawakan maramo magrundang panon intao kalasahan mo. Ay di makna intao ini biada sa iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam paggain ikaw malasakaw ha Allah iman malasakaw ha Rasul niya na maramo sila ini magrundang panon ha adlaw akhirah. Sambil imyanin Anas long sin Anas radhiyallahu anhu fama farihna bi syai'in فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Sambil imyanin Anas long na wayroon na parakala labihi kakuyag na mo long si Anas. Dahil sinamin diungog na mo ingkabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ikaw yan. Sarta mo in tao kalasahan mo ay bimakna maramo maglundang panon in tao kalasahan mo long sin Anas ang palong nin ako kay ngatan ko tuod. Ang palong nin ako kay ngatan ko tuod uhibun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lando ko tudlong nga kalasahan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr iban labi ko kalasahan day sabi Abu Bakar iban sin Umar. Sambil imyan wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum yangan angan kulong na inbang mayan in aku ini sawab sin lasa ko kanilay makalamud ako kanila wa in lam a'mal bimithli a'malihim minsan pengkiaunan ko wala ko na hinang in mga amalan baka bigbiya sinamin na amalan nila yato. Subhanallah. Tinakiuyagan in Anas sabab in siya labi in lasa na pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haday nga sabab yato kiuyagan siya karna in siya malasa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ini kamarwa dahil ha mga aamalan bang nato siya kaamalan puas ting halasa nato pa Nabi sallallahu alaihi wasallam nung si mga ulama
Kathatus sujudi lillahi tabaraka wa ta'ala. Doon law niya pagpataod sin sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ing kahupuan niya pagsambahyang. Pamangas sila puan tahon na nag-ibadat. Pamangas sila puan tahon na nagsambahyang, timaod na yung sujud nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sila'y ni makapaglundang panuniwan si Nabi sallallahu alaihi wasallam halam sin suluhan niya. Allahu Akbar. In dalil niya mga mas tay mangud sinakwa kam Islam. Daykan Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal. Faqultu as'aluka murafaqata fil jannah. Faqala aw ghayra dhalik? Qultu huwa dha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Long sinhambog sahabi ni pagngana ni Rabi'ah. Long naing kaawnan ko doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdahan ko long nga siya tuwig ipag-air niya. Iman laong narahan ko siya si mga hajaton ni atawakan kagugunahan niya. At hinain Rabi'ah ini dara akon siya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rabi'ah yaon siya daran ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawab sin tuyo niya iwan kikita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya dining paghaddam sin Rabi'ah ha Nabi sallallahu alaihi wasallam doon haon niya subo siya sin Nabi. Iyan siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam unin iyan ka na sin Nabi. Long nasal. Ya ko Rabi'ah pangayuan na ka ako. Ununing kamayan. Subhanallah. Nawang kita yung kaya ng bihato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangayuan na ka ako. Maray duwaing insambong tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sain Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ambok din piyang ayo niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya Rasulullah as'aluka murafaqata fil jannah. In pangayon ko ra kay mo ya Rasulullah. Imbang man ka umara ko ra maglundang panon halam sin sulha. Allahu Akbar. Amuyat to. Bihat din lasa nila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil din dito halam si sulga ang kabayaan nila, masira sila makapag-agad iwan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon sambong ka na sin Nabi. Sambong ka na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamna fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Tabangi sadya kulong naron hagin hawaran mo magpataog sin sujud. Allahu Akbar. Hatin niya mga sila timaod na sujud nila. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga karayawan niya inimara niya maglundang panon in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at niya yung mga tao amuin di magsasambahyang di sumujud patuhan tanto di nila mara maglundang panon in Nabi sallallahu alaihi wasallam adlaw akhirah. Subhanallah. Way nila pakita ari ha dunya di nila pakakita adlaw akhirah. Subhanallah. Ang kan masabot tarahmbok hadis imiyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam long na ang biya kato namis ko na long na yung mga tay manghuron ko himumtum na ko long na mga tay manghuron ko at tawakan long na maba ko wakita ni mga tay manghuron ko insambong siya kanya si mga sahabat niya Rasulullah awalas na ikhwanak. Bukon kay Rasulullah, kami na ni mga tay manghuron mo, agam Islam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Ingkamu yan mga sahabat ko. Isimpag yan untay manghud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin mawa niya. Kakitaan, mawa niya mala maglundang panon. Amo na inahuling zaman ini. Sa suko sin miyagad ha Allah subhanahu wa ta'ala, nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila ini in mga tay manghudyangan angan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makapag
bab atawakan makapagbay mataywan siya. Subhanallah. Hangkan patauron natin sujud na to. Amay ning suway paglumba-lumbaan si mang manusia. Mangmatan na sila malasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amay ning suway nila patauron ng pagsujud. Sa taon hadith. In hadith ini riwayat sin Imam Al-Bukhari dan sin Imam Muslim. In manusia timaud in sujud niya. Subhanallah. Minsan siya long tabihan di na makalamod ang mga manusia, ang mga tumpukan. Amin hinang nila na ingkatan. Sabab indaawa lasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasabunalan inyaon bukundain ha mga aturan. Amin pagparagos halasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa di kita hapagpataod sin sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagpataod ta sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala dumagbus in matan lasatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Common sense long sin bahasang galis. Ha? Bukun saan matanam ikaw sadyan malasar ikaw kalasahan. Subhanallah. Bukun matanam ikaw sadyan malasa di ikaw kalasahan. Ay bimakna ang mga tumpo ang mga manusia huminang sing kakahinang sab indaawan nila sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininhinang yaon bukun yaon hinang amuin patot pagparagos halasa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa di kita hinang inibang tamahinang maparagos mo inlasa mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan kalasahan day sa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno yan kasratus sujud amunay magpataw sin sujud hangkan makainu-inu sa kahalan si manusia biyayaon ha. May tabang parakala sa bahayang may itong-itong mo rin mga manusia. Dahil naman na sa bahayang subo, maabot pa sa bahayang isya, may itong-itong muraing tao. Parahal, amunay ni inlawayan, doon ta maparagbos, amuin lasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ta maparagbos in kita makalamod dayng mga tumpukan makapaglundang panon iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mga kamaasan katay mahuran sin ako ha kam Islam. Inyat turin ha mga aamalan amin bang nato siya kaamalan asal tantutod makalamod kita nyo rin ang mga maiwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halam sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan din ang mga nasabot sin mga ulama aamalan bang ta siya kaamalan way pagduwarwa mara kita maglundang panon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halam sin sulka niya law na kafalatul yatim taj'alu karafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahu akbar. In mag-ipat kaw anak yatim atawakan nagmahikaw hakahalan sin anak yatim inyan mahinang palsababan maiwan ko sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halam sin sulwa niya. Allahu akbar. Sabin hadis niya mga katay mahuran sin ako hakam Islam long sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam rin kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam long si Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daykan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bisyababa wal wusta wa farraja bainahuma. Hatinya imianin Nabi sallallahu alaihi wasallam in aku long sin Nabi wa kafilul yatim iwan sin amoy nagmahi atawakan nagipat ha anak yatim hakada fil jannah biyay ni kami long ni halam sin sulok ampanya siyayang in lima niya tudlo iwan sin amoy long tahagit tong sin lima ni ulamay niya tinibihan siyayang niya to ng mga sahabat niya biyay ni kami long ni halam sin sulok. Allahu akbar.
Hatin ang mga sila, amuin nagmahi ha mga anak yatim, at tawakan di magmaikot ha mga anak yatim, ingat to, mahinang sabab makapaglundang panon sila iwan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkan, in mga anak yatim suway ayaran, in mga anak yatim suway ri pasaran, in mga anak yatim suway di hinaon, suway ri long taud juud at baba-babaon sabab maka kita ibadat din kanila. On pahambok hadis, on hambok sahabi di matong pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, long na ya Rasulullah, ang biya kato, biya miyatay na long ning pangatayan ko. Miyatay na long ning pangatayan ko ya Rasulullah. Bukin wasiat ka na si Nabi sallallahu alaihi wasallam, panapusad ja kalong na usin anak yatim. Fa inna sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagsapo mo hausin anak yatim, makalunok siya long na sin pangatayan bakas timutukas. Allahu Akbar. Makalunok siya sin pangatayan amin bakas timutukas. Tabihat di sabi namin karayawan, sinamin magmahi kita hamang anak yatim, dahil nga sa babyato, lamot din hamang ibadat, amin bangta siya kaamalan, marata maglundang panunin Nabi sallallahu alaihi wasallam halam si sulga, bang kita nagmahi hamang anak yatim, amin longta, dahil hamang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kay napusan niya, dahil hamang ibadat ta isab, amin mahinang palsababan, laong ta, ini makapaglundang panon kita iban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, long si mga ulama, kathratus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam taj'alu karafikan nabi fil jannah. Amin pagpataot mo sin salawat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mahinang day sampal sababan. Amin makapaglundang panon ko iban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagsalawat asal malano iban matampal katutan niyo, inibiyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Isyu in nakasalawat kako long sin Nabi, makaminsan salawatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala makahampo. Dahil nga sabab yato, in pagsalawat, in siya ini ibadat sa lago-lago, hanggang suway kita rin magmaikot sumalawat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, misan mga bukon na kaunan niya bulan Rabi'il Awwal, misan bukon ng kaunan niya bulan biya sinamuin long ta timampal bihayaon, sa ipagsalawat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wayroon tiyan to ha bulan, wayroon tiyan to ha tahon, wayroon tiyan to ha adlaw, wayroon tiyan to ha waktu, in pagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maluang. In pagsalawat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam maluang, mahapon mahinaat dumiwan sin adlaw, suway tapat auron in pagsalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab ini tuan mahinang sabab bang mo matao patao rin pagsalawat mo ha Nabi, lamot ko rin ha mga tao makapaglundang panuliban si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa ikot-ikot na manusia, amuin di niya minsan katumtuman ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ikot-ikot na manusia, hindi niya katumtuman ni Nabi, ay bima na rin siya makasalawat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Along si Nabi, al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. In mattan maikutlong sin Nabi, amo inlong na manusia, yaon niya nalirungog, siya sabot ingan ko aunahan niya, sa gawa wala siya minsan si malawak marikako. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanallah. Nain dalil niya mga katay manghuran kama asan sin ako ha kamislan. Simbunal-bunal to rin pagpataod ha salawat, doon ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mahinang sabab makapaglundang panon kita iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hadith daingkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salata. Subhanallah. Awlan nasi bi yaumal qiyamah, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in labi priority hun kumano si adlaw kiyamat, bangi surain kanila amuin lawi in taod sin salawat nga marikako. Allahu Akbar. Bang mapandangon, in lawi pandangon sin Nabi, amuin lawi in taod sin salawat nga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkan magsalawat kita niyo ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabab ini malago ibadat makatay manguran kamaasan sin ako ha Islam. Demikian kasabot ta isab riwayat sin Imam At-Tirmidzi, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah
aqrabuhum minni yaumal qiyamah aulahum bi syafaati wa ahaqquhum bil ifadati min anwa'il khairat wa daf'il makruhat. At yamet riwayat di sabda kan Imam At-Tirmidzi, murah-murahan pangmayan papug mampaton sin Allah subhanahu wa taala in wasihat atawa kaning patumtum sinadlaw ini mahuli niya, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله